aga saratna parilodongan iterima. Aga saratna parilodongan iterima. Saya mulai dari surah Al-Baqarah 153. Maka dia ayat na pung Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Sinina tamu-tamu lebih kumanang ke hadire tu syukur si mapakaraja lori Allah Ta'ala nasaba naberi siki kesempatan si tarupa yewan yewe. Iro ko to melo magbicara amau pakang degaga chow mau paki idi umak selengi. Nasaba ripacapuran na suratut taubah narampi kung Allah Ta'ala makadai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Salasik di dasar utama na yutusu oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencagi Nabi ta idi manang iro sipak na Nabi taro harison bil mu'minin denang kadena pajak pikiri kiwi ade cengenna umakna raufur rahim malak dak makamase malak dak mak darandara risesena pung Allah Ta'ala sareko mengi iro umat naro lolong manang idece risesena pung Allah Ta'ala. Jadi itu keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat ewe sedina tama-tama lebih kumanang ke hadire madari ala angkatum malasi mai angkatum malasi kiri angkatum mala parilodo angami angkatum mancagi wirid khusus dibaca setiap selesai sholat. Ya, tetapi agi-agi tak katai ayat upan-upan na ibacay lulungangi apalan. Sini na tama-tama lebih kumanang ke hadire. Nah, iyan nange urampe makaday bicara amau pakangi digagacaw mo paki idi. Ang kasi diriwaya sini na tama-tama lebih kumanang ke hadire pole pangurut Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Iya makaday pangurut Sayyidina Umar ang rilalan na hadisa na riwayakan ni Andre Guruta Imam Hakim fi Mustadrakihi. Makaday kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam jalisan. Uraka nasa sidi waktu situdangan nga alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iro waktu iro mega sahabat newa Nabi ta situdangan. Jadi tanya din na pangulutan Sayyidina Umar banyak sahabat. Takut mati man ya alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai atadaruna ayyul imani afdal. Misamoga niga tahu kami na makasih tapana. Niga atan na pung Allah Ta'ala kami na pangkasih di bate na matapa. Kami na pangkasih di bate na matapa lori pung Allah Ta'ala. Purana yaro matei sahabat yaro mingkalingay na bita. Waktu na makada na bita niga kami na makasih tapat na tapat pangkasih di. Takuan kasi di sahabat mati makadai isurun Allah Ta'ala iyaro kami na makasing itapat na malaika al malaika. Yan aro tapat kami na numero sili di nagagatsaw kasing inasang alimalapir sahabat ero makada di nagagatsaw kasing itapat na malaika di nagagatsaw kasing ibati na matapat di sisya na pong Allah Ta'ala.
Jadi tapak na malaikat pangkat sini nasan. Maka day ali malabina nabita hum kazalika. Wat di memang matapa malaikat Iya, wa di memang nasa malapa malaikat wa yahikku zalika lahum wa ma yamna'uhum min zalika. Siti na memang malaikat maka si tapana na sabak siyon rongi pun Allah Ta'ala. Iya, wa di memang. Jadi dito na luar biasa. Nasabak dia gagal luar biasanya ro tapana na sabak siyon rongi. Siyon rongi. Jadi tania tapak na malaikat nasang tapak kami na numero sini. Ang kasi mate makaday ya Rasulullah fal anbiya'u. Ya rukutan niya pala malaikat sini na nabi-nabi kami na makasi tapak na. Makaday Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa innahum yuha wa kaifa la yu'minu billahi ta'ala. Si tinaja sini na nabi-nabi matapa makasi tapak na sisi na pung Allah Ta'ala na sabak lolongan ni wahyu. Iya, tidak ada yang luar biasa. Jadi malaikat mencari ikut oleh Allah Ta'ala. Nabi-nabi diberikan wahyu. Jadi wajar kok makasih kita pana. Iya, sini na tama-tama lebih kumana ki hadirin. Pura ya ro sini na tama-tama lebih kumana ki hadirin mate si sahabatnya makada fanahnu ya Rasulullah. Ini mana ngang kau suruh Allah Ta'ala makasih tapat. Iya. Maka dari Nabi ta wajar memang aku matapa na sabak angka aku tengah-tengahmu. Angka kak maparingeran, angka kak mapangaja, angka kak mapaguru jadi tania apa ya itu tapak luar biasa. Nah sangat malabina Nabi ta jadi tania tapak na malaikat na sabak syumrang pun Allah Ta'ala, tania tapak na Nabi na sabak lolongan ni wahyu, tania tapak na sahabat na sabak yaro sahabat syumrangi ali malabina Nabi ta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajar aku matapai. Tidak ada yang luar biasa di situ. Nasang alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura yaro mamako alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makadai. Kami kumisang makadani gatappa kami na makasing hum aqwamun ya'tuna min ba'di. Ya kami kumisang ini gatappa kami na makasing ang kanang kamatu si diwewang. Din ang kanasiruntu iya. Oki-oki mini tanatapar yaro oki-oki na magkasi batay na matapar di sisi na pumala Ta'ala. Idi mana na. Kang idi. Di nagkatosirun to nabita. Ano yoki-yoki mi. Yan aro para malabi na pumala Ta'ala dalam bentuk mushaf. Karangan nat ang guru tatupan dito ya katani na ibaca na guru na ipaham na magkasi batay na tapar na. Maka di nabita. Yan natutapar kami na magkasi. Jadi Pak Dimon rin na matumak ko. Di nagkanasirun to iya. Ano yoki-yoki mi natapari. Na cinrola ko sa lumpina alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanaro tappa kami na magkasinasan alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pura yaro sini na tamo-tamo labi kuman ang kihadire makadani alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi. Manasani maupa nigi tau nita ka na tapari ka. Siruntuk ka na makasih batay na matapaloya mau pa tuba nasa nabita tapi cica minauling na panapatari ale malabina nabita hadisan na makari tuba summa tuba katalu liman amanabi walam yarani dia nagagacaw kasingi dia nagagacaw mau pa dia nagagacaw mau pa katalu na lang ale malabina nabita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nigi matapari ka na dia nak kena siruntu iya. Jadi begitu. Sini na tama-tama lebih kuman yang kehadirin berarti dito je tu gagas silengan na di kumeki malalunga pala si bawa tau pure siruntu alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasaba alim alabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia nak kena pasilengan lengan. Ngapa pada mana ng makna. Sini na tama-tama lebih kuman yang kehadirin. Nah, inilah yang bisa menyambungkan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wading pasti sumpung isi bawa nabita ya cindolaiwi salompena alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya naro ya sunnah ya nasabak makadian re guru ahli hadis iya ya sangi sunnah bimakna at-tariq ya sangi at-tariq lalang
Ya sangelalang prinsip hidup, jalan hidup kita ikuti sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sini na tomo-tomo lebih kumanan ke hadir na pumakadai alai malabina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam iya hadis ewe natujukan ni untuk idi maribon rie. Iya, idi natujukan idi umat maribon rie. Tanya umat mak dioleh natujukan. Maka dia alai malabina Nabi ta ia tu umatku matapa itu matu iwerengi senjata oleh Allah Ta'ala silahun. Jadi kita semua dibekali senjata. Ia naro senjata ero iaseng perilodongan. Itulah yang disebut dengan doa. Nah, waktu na narampai oleh malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iya hadis maka dai doa usilahul mukminin. Ia ro perilodong mero senjatane to matapai khususna umat di Mondrie. Tako angka mana sih di Arab pa kampung, Arab Badui, minal Ansari, dari golongan Ansar. Berarti penduduk asli Madinah. Iya, mati ina padangnya lima labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka dai ya Rasulullah ya ko mak bicara pak doang ni lima labina Nabi ta ya ro ko meki milodopi ko batina isurun Allah Taala. Iya. Allahu qaribun fanunajihi am ba'idun fanunadihi. Ya rupung Allah Ta'ala isurun Allah Ta'ala mabela ginay goray macawe gina tumate. Makiro bate na makutana. Yan nang iara ewe makutana yung panabita makada. Ya Rasulullah mabela gi pung Allah Ta'ala to goro kumilodongi macawe gina tumate. Jadi dia sudah belajar teknis tata cara berdoa. Sini na tama-tama lebih kumanan kaya. Nah, ini apa waktu na itanay alai malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah juga menjadi asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi yan na sabari halak-halakna napaturong ipong Allah Ta'ala ayatna suratul Baqarah ayat 126. Asbabun nuzul asanna. Tapaturungi malaikat Jibril tiwi iro ayat iro makadai wa iza za'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Ya ko engka risesena umatmu makutana tentang pung Allah Ta'ala padangi. Fa inni qaribun. Macawe pung Allah Ta'ala, di nama bela. Kini mon racawe na, sini na teman-teman lebih kemana kadri makadai ayatna ujibu da'watad da'i iza da'ani. Dia nang kana dia gaganing kalinga pung Allah Ta'ala kung kaatan na milodong. Pasti didengar. Sini na tomo-tomo lebih kumanan kadri. Nah, nasaba ning kalinga pung Allah Ta'ala kung katomak dararang, ning kalinga pung Allah Ta'ala kung kato milodong, maka dani ayatna yang si sambu si bawa iya maka dai auda'uni fastajib lakum. Iya. Na perintahnya milodong. Iya. Demi itu dia najaja dia itu milodong. Maka deh, uda'uni astajib lakum. Ilodong no. Iya. Jadi kita diperintahkan berdoa. Kita diperintahkan untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapake ni dota. Tapake ni senjata. Jadi, kung kaparalo to kung Allah Ta'ala, kung kaagaga tahadapi, dan ini gaga na isa makadakin rimon rupa bungan na iya gagayo. Dia gaga isa makadakin rin palatu iya gagayo. Sini na tama-tama labi kumanan kihadere. Maka day patunjuk na alimalabi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kawegin ni na pamunia ka masa pajas sunna duan rakang na pamakka lima memilodor sesena pung Allah Ta'ala. Yang kedua, kita diberikan pilihan yang sulit. Oke, gaji makanja boleh ko gagay duwe na makasimana. Tetapi kin rimon ro baraka Nasaba angka makasi dia nak baraka. Angka makasi mak baraka tu na yami lalu baraka maka dia ajaran agama ta salat istikharah. Ketika kita dihadapkan kepada dua pilihan,
Istihara. Iya, sini na tomo-tomo lebih kumana kali. Yari gi. Engkau gagami lalu dia namanya tak buka. Masusah. Dia pegagal lomo-lomonya nepung Allah Ta'ala napitangi mak babang. Salat hajat. Iya naro nagurang apa jadi di antara dua pilihan, mega pilihan salat istihara. Ia pelekong kaparallu dia nai sapau maka dia gayung ri pelatu asam pajahajaki. Sini na tamu-tamu lebih. Itu petunjuk yang diberikan oleh agama kita tentang bagaimana mempergunakan doa yang akan kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sini na tamu-tamu lebih kumanan ke hadire malahan ukui capak na iro aya iro nangi waktu na makana pung Allah taala wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum capak na iro aya iro nangi sambungan na makadai innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Nigi tau macingka dia namanya milodor di Allah Ta'ala. Bisa neraka. Nigi tau dia namanya pakai doana. Tau macingkang. Mustakbirina. Sombong. Macingkang. Aga dia punya cingkangan. Maka dia ayatnya sadakhulunan nara dakhirin. Itulah bukti bahwa dia penghuni neraka jahannama. Nasabak namo kuilu na Allah Ta'ala miluti maburro. Wa na'udzu billahi min zalik. Silina tahu-tahu lebih kemana nanti hadir. Itulah tadi petunjuk yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pilihan-pilihan ketika kita berdoa. Silina tahu-tahu lebih kemana nanti hadir. Itama ini agak syaratna perilodongan diterima. Agak syaratna perilodongan diterima. Saya mulai dari surah Al-Baqarah 153. Ya, maka dia ayat napung Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Sini na tomatapa ista'inu dalam timbangan bahasa Arab itu setimbang dengan ista'ana yasta'inu. Ista'inu dari kata dasarnya a'ana betuanganna milau tulung angka perlu ya kong kaga gaya perluang angka gaga milau ilau kupung Allah Ta'ala ista'inu pakai sakbarakmu si bawa sempajamu milau dari sesena pung Allah Ta'ala. Berarti sini na tomo-tomo lebih kumanang ke hadire sebelum milodongi nilorangi pung Allah Ta'ala pakanjaki sampajangi si bawa sabarae. Itu kunci yang diberikan oleh Al-Quran tentang persyaratan utama doa diterima. Iya. Ipakasingi betewi sabara, ipakasingi betewi mas sempajang. Saya mulai dengan sabar. Nasabak napun rioli pung Allah Ta'ala tu sabar ena pasan pajangi. Wasta'inu bis sabari wassalah. Agaya sesabara. Maka dia yang guru atau pandita iya ya sengi sabara nomor sidi to sabara jamai perintah pung Allah Ta'ala. To sabara niniri papesangkana pung Allah Ta'ala. Itu pengertian sabar yang pertama. Jadi marat jite ko mapuasai sabar ki. Iya. Marat jite mo to masapajasu belum masigi isak barakan ni nay totong ro parri na ro moto ro parri na mapuasai parri na moto masa pajatang ni nay lolongang aryongan na pung Allah Ta'ala. Sabar di dalam menghadapi segala dinamika ketika kita beribadah. Yang kedua, sabar di dalam menghadapi segala godaan. Kan makukwe sini na tomo-tomo lebih kumanang ke hadire. Ano mapakatulu-tulu itu dia nasalay boleh nangka. Iya. Dia na pada riolo isalay pi boleh nangka ya makukwe we. Itimpak bawah HP we cinampak mi runtu mana melo ita. Isak barakan ya janita yaro. Sini na tomo-tomo lebih kumanang ke hadire. Ada kesempatan untuk berbuat dosa.
ada kesempatan untuk berbuat maksiat, ada peluang untuk melakukan pelanggaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ada, waktu ada, digaga tomita ki, na yak bukuri ya rogo gitu sabara. Ina nasa ngada guru to sabara. Sabar yang pertama. Jadi sabara ki jamai paparintah na pung Allah taala, sabara ki mak bukuri anu pure na pahara pung Allah taala meskipun itu ada kesempatan. Satu. Yang kedua, sabara ki terima manang ni sinin na papitoto na pung Allah taala. Sabara ki hadapi di sinin na anu pure na patan tu pung Allah taala di dalam menghadapi segala problematika dan dinamika kehidupan. Imun ripurata berusaha napai pasandre iro jama-jamang iro lori sesena pung Allah taala napai itaro ilalan nati tamakada. Semua ini terjadi tidak jauh dan tidak keluar dari mekanisme ilahiyah pung Allah taala patentu manang iro deh. Pung Allah taala patentu. Malahan napagurungnya lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalola ia rosak barair. Kalola ia rosak barair, maka dia lima lebih Nabi ta as-sabru inda sudmatil ula. Ilalan hadisnya maka dia as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ketika goncangan pertama menghantam kita punya perasaan, kemudian kita lawan itu dengan kesabaran. Ina royasa sabara. Misalnya, nakan naki musibah iya marat jingi itiwi. Nama susah papinat dingi. Itangana susah na papinat dingi na yewa yaro. Ina ro nasa nabi taro as-sabaru inda sudmatil ula. Ketika mendra iya ro perasaan dia lemewa tetapi nalisa ki sabara, maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukun itu mon ro sabara na reking ibn Allah taala. Sini na tomo-tomo lebih kumana ke hadre. Ukun itu mon ro apalan na pung Allah taala ia pure na janciang ni resesi na to sabarai. Napa sini na tomo-tomo lebih kumana ke hadre. Ia tu sabarai memang prioritas. Ia sange prioritas. Iolo na reke pung Allah taala na yalenge. Iya. Iolo le reke sabarai na yaleng itu. Iya. Misalnya, ya ketemu sempajang, taruh nih nasabak si sambungi sempajang, agak pala na sempajang, maka dia lima lebih nabi takafaratun lima bainahuma. Itu sempajangnya palolo dosa. Yang kedua, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya kumakasih ngibatin yang tahu mas sempajang tanha anil fahsya'i wal munkar. Na iya baraka na sampajangnya na halangi wiro tawe pigaw anu na pesangkangi agamata. Masiri pigaw anu dosa. Itu pahala yang diberi, itu imbalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kumasiri ni pigaw dosa, di nagaga na pigaw kecuali apalam. Jadi nangi pertama ro maka dai kafaratun lima bainahuma, palolo dosa. Yang kedua, mengarahkan kita untuk meninggalkan berbuat maksiat. Jadi kalau isale ya bukurin ya ro maksiat ro berarti apalama ni teri lalu. Makiro logikana, berarti dua. Na janji ku sempajang. Ya ku haji atau umrah. Aga nak janji. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dia lima lebih Nabi ta al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Palawangan atas di umrah palolo dosa to. Ini kupura ki umrah cicang na pamalas ki umrah munrina palawangan na yaitu palolo dosa. Nasa nga lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ku haji maka dia lima lebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalan hadisna. Faman hajja walam yarfus walam yapsuk raja'a yaumi waladati ummi. Nigi tahu makasih batena haji denang kana kapau-pau denang kana kidosala makasih ngisipa na polisi lo kampung na pusiri ya rumah kana pole nak Makkah.
Jadi syaratna dia nang kana kapau-pau, dia nang kana kedosa lah, napusiri ia rumah kada pole nak Makkah. Napusiri ia rumah kada pura negi upas suku rukun agama salangi, rukun Islam yang terakhir saya telah tunaikan. Berarti dia naga caui, napusiri ia roh. Aga nalolongan, maka dia lima lebih dan Nabi ta raja akayaumi waladathi ummihi. Ia tu tahu itu dia gagal silengan na pada waktu na baru ijajah pula di watan indukna dia gagal dosa nama deke. Terhapus semua. Jadi matanrang apalan na sampayangi, matanrang apalan na haji, matanrang apalan na umrah. Ini na tong-tong balap ikuman yang kihadar. Matanrang apalan na sakai. Iya, matanrang tu apalan na sakai. Ya kuma bicara sakai itawe, makanya tutahhiruhum. Napacingi warang parata. Tungka-tungka pura ki masih dekat, tungka-tungka pura ki mapasu seka, tungka-tungka pura ki berinfak, tutahhiruhum wa tuzakkihim. Napacingi hakikatna, napacingi lahiranna. Nah sebaya itu kutupula masa padal itu kan dari si garu-garu, anu subahat si bawa anu dee na anu dee na makasih. Angka kapang koro cek dek mo, tetapi ya cek dek ero kurangi wibarakana. Iya tu napacingi sakai, non robarakana. Yang pe makana pungala taala, wa tuzakkihim, tutahhir, napacingi lahiranna, wa tuzakkihim, napacingi batinanna. Sini na to lebih kuat mana berarti kentara. Jelas ketika berbicara reward atau ganjaran yang diberikan kepada orang yang rajin bersedekah atau rajin berinfak. Tetapi waktu nama bicara sabara, dia gagal mana sapalan na sabara. Dia nang kena poi pungala taala maka dalu aku nolong ngate kuman sabara. Termasuk sabara itu angkatan luaga kena janji pungala taala dia gagal apalan na janji ini, tetapi pungala taala tanggung jawab maka da iya pamatawang ya pala. Ngamurusi di sabara. Maka dia ayatna innama yuwaffas sabiruna ajrahum inda rabbihim. Ia tu apalan atau sabarae pungala taala pematu musyriki. Uko sidumuna pungala taala maka dia pungala taala innama yuwaffa. Ia tu nalolong atau sabarae aja namu pikiriki langsung pungala taala matu tanggung. Iya, sidi. Jadi talumi agama kore talumi. Jadi telum ya gagal napakor pungala taala nomor sini sabarai. Yang kedua, ya rampe telu ya. Yang kedua tadi sabar. Yang kedua, ya dampengi kong ketopur pijari ki. Faman afa wa aslaha fa ajruhu ila Allah. Ini gini mak dampengi topur mak gak bawang. Oke pungala taala matu mureking atau si reking. Jadi sak barak ronang iro si bawa ya dampengi kong katopur pijari ki. Jadi oke pungala taala matu si reking. Taro mi jolo. Iya, aja namu lalu nih aman. Iya, pungala taala janji nih. Iya, fa ajruhu ila Allah. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ayat iya, sini datang lebih kemana nanti ayat. Yang ketiga nangis sabara si bawa ya dampengi kong ketopur pijarki. Yang ketiga tanya ayat tapi hak desa. Tetapi hak desa epawi hak desa kutsi. Biasanya hak desa kutsi boleh pungala taala tetapi Nabi tak bahasakan padamu. Iya. Padamu yang kena. Nabi tak mipawi tapi redaksinya ya rogage pungala taala suruh maka dia mipawi. Berarti boleh komati pungala taala puasa. Nasabah ilalan hadis al-qudsi maka dia pungala taala fa innahu li yang tema puasa nasabah iya fa ana ajzabihi iya pak aja namu pikiri pungala taala pak pungala taala perreking jadi aja na tapawi maka da aku lalumi aku aja na tareking fa innahu maka dia hadis al-qudsi na as-saumu li yang tema puasa takuna nasabah iya fa ana ajzabihi
Aja nih kung pikiri ki apalan na iya parreking ni. Telu agaga ya. Sini na tong-tong. Di agama ko ilalan agama to telu. Sa bara. Ya dampang ikong ketopura pijari ki. Yang ketiga puasa. Iya dua ya sa bara isi baya dampang ikong ketop pijari ki aya. Iya puasa hadesa. Tetapi macin dola mundina. Maka deh hadesa kutsi. Ya sangi hadesa kutsi. Nabi tak bahasa kangi. Tapi iya roisa na iya rogagai ko dari pungala ta'ala. Pada-padamu yang kena. Sini na tong-tong lebih kumana ke hajari. Jadi inilah sehingga magi na sakbarae dijadikan wasilah perantara ya kutumilo milodor di sisi na pungala ta'ala ya maka dinangi ayat naro wasta'inu bisabari wassalah ya kumilo ko lolongan ya kumilo ko milotulu di sisi na pungala ta'ala pakasingi jalo sabarang pakasingi jalo sempajamu. Sini na tomo-tomo lebih kumana ke hajari. Nah, ini cuma bicara batin nah. Kak batin nah. Jadi batinan na kumiki itarima parilodongan ni ipakasingi batewe sakbara, ipakasingi batewe masempajang. Itu batinnya. Lahiranna angka to lahiranna. Sini na tomo-tomo lebih kumana ke hajari. Angka si di hak desa Narapnya andu gurutta Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia alim nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hadis riwayat andu gurutta Imam Muslim radhiyallahu anhu. Maka dia alim nabiyina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Majapu pungala ta'ala mapacing dene terima anu dene mapacing. Iya. Majapu pungala ta'ala makasing dina terima kecuali anu makasingi. Sini na tomo-tomo lebih kemana ke hajari. Napa summa zakara ar-rajulu yatilu safar agbara yamuddu yadaihi ila samai. Nah ya rawat terus sini na tomo-tomo lebih kemana ke hajari. Takuang kemana tahu boleh. Nasa ngante guru Abu Hurairah, takuan kemana tahu pulih tama masigi. Jadi tania isa kampung, toleng. Iya. Datang, masuk masjid. Milodong. Yamuddu yadaihi, nakka liman milodong. Napa makanya ya Arab, berarti milodongi. Sini ya ronang tahu tamai ro toleng itu tania isa berarti tania isa kampung Madinah. Isa liwat kampung ni, angkat tama. Dia gak misang ini gak senai rotawe tama ilalan nama sigit na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti Nabi tayyir watiro kunrang ro mega sahabat mitai fayamuddu yadaihi nakka liman milodong. Napa makanya ya Arab epuang milodong ni. Napa makanya ali malabina Nabi ci sahabat inna kada. Iro nasa pakaian na pakewi iro boleh haram. Iro nasa saruban na pakewi ro saruban dina halala. Iro nasa sandalan na pakilo masigi anu korupsi. Iya, iro sa jada na pakai sujud nange anu na cekot-cekot tawe. Pakai fa yustajaba lahu. Iko cara na may tarima doang na. Sini na tama-tama lebih kemana kaya. Jadi si bici-bici sahabat. Pakai fa yustajaba lahu. Iko cara na may tarima kumakuye. Iya. Berarti lisuki peman nang elo kuro lapalan na hadisan na malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha la yuqbalu innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiba. Berarti ya kumelo ki itarimo dong ina taru-taru langsung na proses pungala ta'ala mapamulo capa ulu letu capa aji digaga oleh haram. Ipakasingi batewe sabara, ipakasingi batewe masempajang, ipakasingi batewe pigo ipakasiwengan na pungala ta'ala o kung ito munro kuncina na itarima doang ni aja na takutana aja na takalo kada kinroki makutana na piku itarima doang hasibu anfusakum taparesa ni alita maka simoga mana nang persyaratan ngewe karena inilah persyaratan utama sehingga doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Sini na tomo-tomo lebih kumandang ke hadare yang terakhir Nilo ka mabagi-bagi. Iya. Ang kasi ni riwayat pawi makadai ini tentang doa.
jadi parilodong ini sini na tamu-tamu lebih kemana ke hadai. Ang kasi di waktu panguluta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu okey Ka'bah matawapa. Jadi panguluta Sayyidina Ali okey Ka'bah matawapa. Jadi jero panguluta Sayyidina Ali matawapa haji. Tako ang ka mana tahu arah imun rima lopo maka ruka batina milodong. Iya, maka ruka batina milodong. Iya. Nah sabak marukai jero panguluta Sayyidina Ali mun re takajan ningkalingi parilodongan na rotawero. Iya, ningkalingi parilodongan na rotawero maka dai parilodongan na yaman la yasgaluhu sam'un an sam'in yaman la tuglituhu sa'ilu yaman la yatabarrama bi ilha'i mulhina ilaihi azikni barada afrika wa halawati rahmatika. Iro na baca rumah kuling-kuling. Yaman la yasgilhu sam'un an sam'in yaman la tuglituhu sa'ilu an masailin yaman la yatabarrama bi ilha'il mulhina ilaihi azikni barada Afrika wa halawati rahmatika. Epong betuangan ro epong ia pong mingkelingay manang isinin na kaluhan na atanna. Ia po deen ang kana mangingi mingkelingay kaluhan na sinin na atanna. Azikni baradi Afrika. Epong mero ka kasi pinading icakki-cakki na ro pumapalay mato api neraka bati mo makdampeng. Wahalawati rahmatika. Epong meka rasakan ni kanjak na rahmat muluk kuya. Jero isa na. Jadi epong meka rasakan ni cakke na dampangam mumatu ko mak dila-dila pi neraka. Melo to ka po rasakan ni kanjak na batay mo makamasi lukuya. Jero parilodong na ulan ro. Takkajan na ipangulu ta Sayyidina Ali na suruh mo biya ro tawi makara pak guru ka itu parilodong ni. Iya. Ipangulu ta Sayyidina Ali milawi ro. Iya. Sini na tama-tama lebih kemana ke. Nah, inilah doa yang diulang-ulang insyaallah sini na tomo-tomo lebih kumandang ke ade komeki milawi walang itu cakap tabe sini na tomo-tomo lebih kumandang ke hadirin saya kira inilah yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan dapat berkah ipung Allah taala ya ro kuma bicara doang itu sini na tomo-tomo lebih kumandang ke hadirin itu na pule lampena doang ni iya tania lampena doang ni tetapi pole ke konsisten ta laksanakan perintah ipung Allah taala pole ke kasita berarti tamas sampajang poloki kasih tabati tasabara yang paling penting poloki halalat na sininga anu tamay ilala na watata na yatoro na ipangrek keluarga ta inilah kunci doa kita makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.